Dobar dan i dobrodošli na kanal BG Phantom Palamit Saksija. Nije Saksija, ona je poklopac neki plastični. BG Phantom 071 koji opisuje stare filmove. Koji ima jednu ideju da se svi ti stari filmovi sačuvaju po uzoru na slovenački BSFC. Da bude jedan portal gdje bi ljudi mogli to da kako se zove, da pogledaju, a da mene pitaju Fantome, gdje to ima da se pogleda, onda ja ispadnem neki pirat. Ali što naravno nije mi namjera niti da promovišem nekog ko zarađuje na taj način, jel? Tako da ko hoće da učestvuje u anketi o očuvanju Fonda jugoslovenske kinematografije i kinoteke, link za anketu je opis ovog videa, a isto tako ko želi da donira ovaj kanal može da to uradi putem linka Buy Me a Coffee na naslovnoj strani kanala. Jedan film koji je objavljen na YouTube kanalu Filmskog centra Srbije je film koga se svak živi odrekao, nije ga se odrekao njegov kreator, jel, Goran Marković, ali film bez naziva Gorana Markovića, njegov diplomski rad iz 1971. godine je film koji je nekako bio predodređen da bude zaboravljen. Ali je meni to jako interesantna priča oko tog filma, ne sam film koliko priča, šta je se tu dešavalo, jer i po samom svjedočenju Gorana Markovića, koji je, ajde da kažem, on je rekao da je sam kriv što je taj film tako prošao, i po reakcijama ljudi koji su učestvovali u kreiranju tog filma, pa na kraju krajeva nisu ni htjeli biti potpisani poput Danila Kiša, nekako stiče se utisak da je taj film bio potpuni fijasko. I kad se pogleda taj film bez naziva, znači svak će da stekne takav utisak, da se razumijemo. Jednostavno film je izgleda dosta loše. Sad, zašto sam ja odabrao? Ja filmove Gorana Markovića uopšte nisam opisivao. I onda su to mnogi protumačili zato što sam za neke njegove filmove rekao da su, kako se zove, loši, da ja ne volim Gorana Markovića. Ne, naprotiv, ja volim Gorana Markovića, neke njegove filmove smatram da nisu uspjeli. On je imao kasnije neuspješnih filmova, ali, šta sam htio da kažem, film bez naziva po meni niti je uspješan, niti je neuspješan. Ja mislim da je to bila jednostavno njegova reakcija na jednu situaciju u kojoj se našao ničim izazvan. Jer on je, ako se vratim na onaj film koji sam opisao prije neki dan, to je film Mi iz Praga od Rajka Grlića, on je imao jasno definisanu viziju šta želi da radi sa filmom i kakav film jugoslovenski treba da bude. I zato je prvi je upisao tu Prašku akademiju filmskih umjetnosti. I nekako je bilo za očekivati da i učestvuje recimo u filmu Lordana Zafranovića kao glavna uloga u filmu Nedelja. Ali nekako je bilo za očekivati da njegov film prvi film bude nešto wow, jel? I onda je televizija Beograd 71. godine, drugi program koji je bio eksperimentalni, kao što će kasnije biti treći kanal, jel, koji je jedan od kreatora Turbo Folka, da tako kažemo. Tako da je i drugi kanal bio otprilike kreator ti neki filmova iz te ere, gdje su mladim režiserima pružali, znači TV Beograd im je pružao šansu da snime filmove, i taj film bez naziva je bio diplomski rad Gorana Markovića. Sad, šta je tu kontroverzno bilo? Mislim, sad, neko kaže loš je film ovo, ali po meni kontroverzno što je scenario trebao da piše Danilo Kiš, koji je već to vrijeme bio etabliran, mlađi pisac, onako dosta
je provocirao, ali je nekako gdje sam ja nešto kad čini mi se, nek me neko ispravi, kad su bile studentske demonstracije 68. godine, nešto se on tad nije dobro ponio. Mislim da li je to bilo svedočenje, da li Makaveva, da li Žike Pavlovića, da nešto on nije htio da potpiše, nešto je, on je bio, Kiš je imao neki svoj stav, ne znam, mada je on veliki pisac, sve to stoji, ali nekako on je dodijeljen Goranu Markoviću da mu piše scenariju po pripovjeci Borisa Piljnjaka bez naziva se zove. Onda ti kad vidiš šta je ispalo od te pripovjetke, ti ne znaš šta je uopšte pisac htio da kaže, znaš o čemu se tu radi. Međutim, šta je još tu značajno reći, znači, taj prvi film je, znači, praktično sponzorisala tadašnja, jel, tek postavljena urednica drugog programa televizije Beograd, Zora Korać, koja je došla iz Zagreba, gdje je tamo radila na televiziji Zagreb. Sad ja malo onako kad pogledam, mada nisam nešto analizirao rad TV Zagreb mnogo 60. godina kad je ona tamo radila. Navodno da je radila u Ljubljani, ali tad je bio urednik na TV Zagreb, glavni odgovorni bio Ivan Šibl, koliko se ja sjećam, jel? Tako je. Koji je stradao te iste godine zbog Maspoka sa tom grupom od generala koji su to se sad dešavalo te 71. i ta čuvena Titova posjeta Nixonu. Znači, to je nešto bilo sve tu. I onda su izabrali Gorana Markovića da praktično snimi neki film po pripovjeci čuvenog disidenta, jednog od najpoznatijih disidenata u SSSR-u, koga je Stalin ubio. Znači, uhvatili su ga tamo da je neku zavjeru spremao da ubije valjda Staljina i samo su ga odveli tamo negdje gdje ih ubija i ubili ga. Znači, i dali su, kako se zove, Kiša da piše scenariju i onda je Goran Marković uzeo to kao njemu se navodno to nije svidjelo, ali je prilike smatrao da je taj scenarij Kiš promašio, jel, kao on se ne razumije u dramaturgiju i onda je on počeo da radi bez scenarija misleći da će film sam sebe da izvuče, jel, i onda je to na kraju ispalo ni nešto da liči. Jer film sam traje neki manje od pola sata. Sad, šta mi u tom filmu vidimo? Ne vidimo ništa. Vidimo jednog mladića koji dolazi vozom u neko selo. Trebalo biti u Rusiji ako je Piljnjak u pitanju, ali nije. Tu je negdje u Srbiji, jel? Pošto se spominje Beograd, on dolazi, izlazi na željezničkoj stanici, susreće ga neka djevojka i onda ga ona pita gdje si ti, šta, kako, ovo, ono, gdje si krenuo, aj ti prespavaj, kod mene gdje ti živim u manastiru, moj otac, ne znam, valjda sveštenik. Tu djevojku glumi Zorica Koljević, glumca koja je samo tu glumila, a mladića glumi Goran Sultanović. Sad će oni otići u taj manastir i nešto će on tu, praktično ništa, on će tu samo da prespava. Nema dijaloga uopšte, samo sve je naslonjeno na ambijent. Oca glumi valjda Branislav Ciga Milenković. Ali, šta sam htio reći? I sad ti kad pogledaš, ništa, ona kaže, sutradan on ode, kaže, ajde, ćeš me ti odvesti za Beograd. I jedna scena sad izlijeće neki lik koga glumi Danilo Bata Stojković, kaže, moram ti nešto objasniti, nisam ja, jesi ti ta, on nešto njemu prokleti provokator, izvadi pištolj, ljubije ga. I to je kraj filma. Sad, kad neko gleda to kako... Pogotovo, šta je tu čudno? Ta scena kad on ubija, kad ovaj lik koga glumi Goran Sultanović ubija Danilo Bata Stojkovića, to je toliko smiješna scena. Čovjek, kad gleda sa strane, on krenuo da se smije, toliko, mislim, to
nisu to njih dvojica improvizovali, nego je njima vjerovatno Marković rekao tako to vi odglumite, gotovo Danilo Bata Stojković je bio vrhunski profesionalac. I naravno to kad su pogledali na nekom, kako se zove, festivalu kratkometražnog filma, bio je Joca Jovanović, onda je on to naplivo i Zora Korać je, kako se zove, samo što ga nije u top stavila Gorana Markovića, a Danilo Kiš je odbio da ga, pošto je bio potpisan tu na festivalu, on je rekao ako bude ovo išlo na televiziju nemojte im potpisivati, ta verzija sa TV-a nema potpisa Danila Kiša. Ali šta je poenta toga? Ja mislim da je Goran Marković vrhunski to izveo. Jer vrlo je kontroverzno, mislim, o čemu se radi u tom filmu? Vrlo je kontroverzno šta je uopšte Piljnjak htio u tom bez naziva da prikaže. Očigledno je htio da prikaže likvidaciju jednog čovjeka negdje u unutrašnjosti SSSR-a, jel? Koga je došao neki nepoznati mladić da ga likvidira i to je klasična NKVD likvidacija. I kao recimo, ali pritom se srodio, jel, s okolinom, imamo malo tu neki kritički odnos prema crkvi, imamo nešto bla bla bla, sve to, mislim, Piljnjak, da se razumijemo, mislim da on nije čak bio ni Rus, mislim da je bio Njemac poreklom, ali nebitno je to, ali šta sam htio da kažem, sve kad se to stavi na papir to i kad je Kiš to uzeo kao predložak, jel, za scenario, to je mogao biti dosta provokativan film koji je bio dosta provokativan možda i u to vrijeme i za naše uslove. Da se razumijemo, te godine će liberali da kljoknu, to je 71. To su veliki lomovi, 71. 72. Maspok, donose se amandmani na Ustav SFRJ, sve je to, kako da kažem, vrlo kilavo bilo i tu se Goran Marković bi se našao u nebranom grožđu kao neki provokator, mladi disident, režiser. I onda je on vjerovatno odnio, jer je znao toliko ljudi iz filma, otac, majka, svakog živog je znao. I rekao šta da radim i on mu rekao naprav se lud i on se po meni u ovom filmu lud napravio, jer bi ispao Kusturca, poslije u suštini Kusturca je nasjedao na te fore, ali da bi sebe proslavio, mislim, ali očigledno da Marković je bio ziceraš i on je ono ko veli bolje sad da pojedem govno nego poslije što se na kraju krajeva ti ide na zeleno, dobro izvinjavam se gospodine, što se na kraju krajeva Kišu kasnije i desilo sa grobnicom za Borisa Davidovića. Tako da je sve u svemu ovaj film po meni uspio. Ali šta je ta Zora Korać je, mislim, bila, dajde pominjat ću ja nju opet, ali po meni najbolje je nju opisao Puriša Đorđević u filmu Pavle Pavlović, mala priča mog života, ali to nju tamo, ja mislim, po meni to, sad možda jes, možda nije, nju glumi tamo Ljubinka Bobić. I ona dolazi, kad joj Rade Marković postavi pitanje o marksizmu, ona kaže pojma nema. Znači, ona je jednostavno bila onaj pravi neki aparaščik, ne bi sad da griješim dušu, ali jednostavno je izvršavala je ta naređenja koja muže na kraju krajeva bio general Dušan Korać, to je bio jedan od poznatih generala, da se razumijemo, on je učestvovao u likvidacijama 45. u ovome, što ti radiš, majmunluku, jedan isto? Majko Božja. Znači, sve to ovaj narod je definitivno lud. Šta sam htio reći, mislim, taj, kako da kažem, taj general Korać, on je pobio masu ljudi 45. i onda je poslije radio za državu sve i svašta. I došli su ovdje, prvo u Zagrebu su bili, pa to je bio on komandant vojne oblasti, pa je došao u Beograd i tako dalje. Ali dobro, ona je tu radila i onda ima ona scena u Pavle Pavlović kad ona protežira Su i Biber. I otprilike to su bili ti iz praške škole, gdje ona plače onako
Ljubinka Bobić glumi onako malo popila nešto i kaže drugovi drugarce, Su i Biber su naša nada i tako dalje. Tako da tu je to nešto što je po meni pa to sam, trebao sam tamo da idem, ali sad sam malo napravio krug, da završim misao. Kako se skrku. Tako da je tu nešto bilo. Zašto, kako? Ne znam, mislim, to je na ovim istoričarima, nego ne interesuje istoričari naše filmske umjetnosti taki detalji. Onda ispade Goran Marković najgori režiser na svijetu, koji je stvarno znao, jer u filmu se vidi koliko je, film je jako dobro tehnički urađen, estetski urađen, da se razumijemo. Taj film bez naziva. Bože moj, što je on tako njega uradio, pametno ga je napravio. Nije htio da se do kraja kompromituje, isprovocira i htio je da pravi filmove. A pitanje šta poslije? Možda postao novi Joca Jovanović. Na kraju krajeva što je Joca Jovanović, njemu bi impanovalo da recimo da su Joci dali da snimi bez naziva, to bi bio pravi maoistički film, jel, komunizmu. Tako da, šta znam, ima ovaj film da se pogleda kratak, koga interesuje to na YouTube kanalu Filmskog centra Srbije. Trebalo bi se te filmove remasterizovati, očuvati, tako da ko hoće možda učestvuje u anketi o očuvanju Fonda Jugoslovenske kinoteke i kinematografije. Link za anketu je u opisu ovog videa, a isto tako ko hoće da donira ovaj kanal može to da uradi putem linka Buy Me a Coffee na naslovnoj strani kanala.